Angihlanyi mina ekhanda. Yebo, sometimes ngiyahlanya. Angihlanyi mina ekhanda. Yebo, sometimes ngiyahlanya. Owaqhunyiswa ngempama kwaNongoma ngeminyaka yawo times ngiyahlanya, kodwa ngihlanyela umuntu ongihlanyelayo. Yebo, sometimes nginayo inhlamba, ngiyathuka, kodwa ngithuki nje engazingeli. Lo mangcobo okhova abaculi ngizwile ukuthi le emcimbini kaJobe uMthobisi umuntu ongasithole. Ngiyabonga kakhulu uMthobisi, usebenzile. Bengalindele ukuthi umuntu onjengawe oyincithe njengawe ohambe khotha izinqa zabanye abafana angakwazi ukuthi finally azimele enze into enkulu kangaka. uMthobisi sitholele welanga lo waqhunyiswa ngempama kwaNongoma ngeminyaka yawo 2015. Namhlanje ngiyamgcoba ukuthi cha, ufanele ukuba inkosi yeintatheli, ngoba yikho leyo ukuthi intatheli zivika ngisho isithombe ukuthi ize ife ingakwazi ukuthi kubonakala ukuthi khona isithombe sangasayanga kuyo. Inaka impilo zabantu, intatheli izikhohlwe ukuthi nayo izele uzokuphila emhlabeni. Ihori sarale ngathi shu bese egcina usuku leyo ntatheli iba imfaduko. Namanje ke ngiyasho ukuthi mina mfowethu uMthobisi Sithole, ngiyaxolisa ukuthi ngingafinyelela emcimbini wakho. Uyalwazi udaba ukuthi wena odale lokho. Ngangicelile ukuthi vele ngizoya eGoli ngomhla 24, kodwa ngicela ukufika ngehelicopter kuwe bese ngibuye ngiyabuya. Wahluleka wena ukungithumelela i-geographical landscape lena esho ukuthi ichopper mangifika ngayo izolenda kuphi. Wahluleka ukwenza lokho ngenxa yobudomu bakho, kodwa ufundile, unamajazi. Manje akulona icala lami lelo. So ke therefore